Pinia dapa bir talong pen nili sami dengmir kiling pi non bir tang ton pen arju ponik tha. Assam University Dipu campus along lo Charlie Bomb ariso jangatung thurpak pen AUDC along kisung ke boyaputhak phaikuni ni phai inkoi pen pangchengsi ni phai inkoi rahini an ni thoma pharman chimit me pin pen chesong deta AUDC administration a hin pen lo Charlie ariso jangatung ke hangateng mesen alamcha ke longa bela Karbi Anglong district along akang tu yang dengki Charlie adim lake Assam University Dipu campus henlo Pining pen ningkan kriner cap an artanang pleng etami AUDC along kidunang ji ason ka videra jok lo Charlie ariso jang aningkan vangta isung ka chitong nang dokoklo that the protest is still going on and our demand is not yet fulfilled. We have been requested our honorable PVC sir to take action regarding our action, but still the solution is not coming yet. So if the honorable PVC has not capable of doing his post, then we want his resignation from his post from today onwards. And if the Silchar does not care, really does not care about the Assam University campus, then please implement the full-fledged university status of Assam University campus. Laso jok sai jok je lo Charlie ariso jangatum thurpak pen AUDC athengno along amat kachesonga sai deng ponlo kachesonga sai kedam tang ni phaing khora hini anke ni thom an pleng tanglo bonso tame lo ke Charlie ariso jangatum kachesong ni thom pleng dera phita ke mangason ke chunche dera jok ningki pung che paklang rinti lapen ke mangason chunche tik nilitum AUDC students atum ke kachesonga bang ington te pusi klardak pen pachini pon Ate faculties ke long lea joini se nitum la anarni pentame chipa duglo la pen nitum arlo so tum ki face a problem mate majokta face lo la so problem abang ke la hilo nitum bas pen ke dang lok seta me kaprek ka facilities seta mini tum ki sung do athema nitum la dak nanga purhi ke nitum ki thek la pu pentakali a standard takidu ja phan nitum master student answer ke nitum isi lata nitum aki mesena facilities long ji punitum neng the se ladak nang dun lo seta me jo piniar ni anta bas anta me mesen pen nitum nang dun long le kai keta ladak di furong ki mi anang le lote ladak pen an ke asit ta kai keta avelo titi an ke lason thak se kaprek atum ta ki phodopik lapen ke abas ta ki ban thektik a jok nitum ki sung do lapen ke nitum isi hygiene po hormu ta kinang sot mati seta me abas abang ame ka veta dolo hajata dulo baske halage hiloving alam lo even kijun lang anda nitum problem du nitum class wang pen sometimes nitum lang chi wanting ni dera huta du seta me la so lang kijun ja phan nitum kaida chong pudam lote made tap ta nitum ing pudam nak titi lang akachi hose ni tum khorong titi la son thak se kijun lang ke hiloving alam halage hiloving alam lo nitum even nerigature samja lang anda nitum gas common room along ta along tina department along tani tumaki milong le with UDC officials tumang dun lo CPWD office along ama dingke latuma bang so ekta application na ipido so application nitum hana ipi binongali na paklang binongali sitame ni bang photo enonjama that so ateng ban isia details pachini tung bang ke lalo boys hostel alam ladak ketok bang ke boys work order long ketok akam vek abang ke lapulo 100-bedded boys hostel at Assam University Difu campus, including furniture to CPWD Khatkati division. Inke sanction amount from Assam University abangke 8 crores 99 lakhs 43,600. La so amount pen 8 crores 76 lakhs 77,935. Lake CPWD upon yellow. Lake more than 97% of the administrative approval and expenditure sanction amount. Assam University has sent letters to your office on various occasions for supply of hostel furniture to make the hostel functional and submit completion documents for the aforesaid building. That's why application on ketok do. Sitame patumi president ben nili atheng no latum kehang damang ke furniture alamang latum hadak pin puram de. Latum kehang bang kopilo final bill. Final bill ke jitia ke hangji ke 100% completion of work. Akam tang etlo pansi final bill ke hangji mate di. Ke hangji mane bank seng submit pon.
si tami atumang ke akam tangtiang ko si final bill abang si pinpudam rong op final bill si. News Report KTV News. लाखाइन को रफोन नीलिप MSC constituency के परलो कोयलामती पेन कहेलो किलोमीटर ट्रॉक्सी सोसे लोखीराम रोंगफार आरोंग पाराय हाराय का चिकाप जेफन नॉन पोंता कार्बिंग ऑटोनोमस काउंसिल पेन मेसेन कचेलेंगा दोलोंग सेलाम पिपोन पिला अपर डेग्रुम लोखीराम रोंगफार आरोंग आरादातुम पाराय हाराय का चिकाप जेफन हाको पेन रोंग पाचुकिम आरोंगलो निंख्रेंग पुपे बारला पर पुपे रोंगांग बोंगालोंग डेग्रुम अलांग रोय के दोकोगाजो पेनांग आन किसुंग चितोंग नांग बोमलो कार्बिंग लोंग ता बीजेपी सरकार बांगदेत पेन के पेनांग आना हाबार मालम रोंग सोपी लपेन रोंग सो मालम ता काचिंग थोरा सिम्बोन पिपोन बोमसी कचेलर आरजी प्रेकपिक आंदोलो नीलिप कॉन्स्टिट्यूएंसी हाबार ता पेनांग आन काचिंग थोरा सिम्बोन की पीपेन आरजी ता चेलर प्रेकजेक दोलो सेता कोपी को सोनलो ने कोयलामती पेन इंगलोंग हाबार की दोआर राता तुमा फान के नोनामा देलोंग किमी की किम पिपोन लपेन तोवार की एक कसलाम पिपु आवेला नॉन कमेंटुआर नी तोंग तोवार लपेन देलोंग की दोजिने लकी मोआ पोरनांग ले रोकांसी चिनी पिनपो नोनामात के एशिया फांसी चोंग होंगडिंग चोटलो नोनामात आतोवार लपेन लांग रोयालोंग देलोंग नांग किम पिपिया कोसी आनीबांग काचिलेंगा रादातुम सुंगबिन चेमानलो रोंगा रादातुम पेन के आरजी की डिंगा फान के क्लेमपोन जिया फान जाकोंग आबे ला सोलांग रोयालोंग के चेका देलोंग सी चिकिमपो निंकानी सीपेन बाता हिनी के थोम किमपो लांग के थियाहुट लांगपोन राइपो किम नांगलेम देत तिलो लेसिन नीलिप कॉन्स्टिट्यूएंसी हाबर इंगलोंग हाबर की दोआ रादातुमा फानता कार्बिंग ऑटोनोमस काउंसिल पेन माथा पोनरा कोयलामती पेन हा इंगलोंग लेंगथोर आतोवार लपेन देग्रो मालांग रोयालोंग RCC आदेलोंग नांकी पिपोन थेगा सोंते नीलितुम निंगिंग सामपिकजी लपेन काचोरो पाजिर पोंजी लपेन मोमो एसो लपेन इसु आकाय अंता फोरकी मोलोंग दोबेरजी पुसी फेरांकिया तुमा फान नीलिप कॉन्स्टिट्यूएंसी जसेमेट इंगलोंग हाबर हा पीपू आनी पेन काबोचे इंगलोंग आरलोक के दोआ रादातुम आसोनसोन देलोंग कावी लपेन तोवार मेसिन कावी आकिसोंगा बिरता कार्बिंग ऑटोनोमस काउंसिल CM डॉक्टर तुलिराम रोंग हाफान कचुनिंग रिपोर्ट apa dai rumah warlo nangan kisung kita sepakla nampo dolong lage kavian intan ajak ding tiglo nilitum digdar tiglo ange ladak nilitum around dilong ya fasinan akiti ding CM dum hasame chuni rilo laga ladak nilitum apa dai rumah warpen ha towar piani pale dewi fan towar setame 6 tak nilitum ke dam ke rang kai ki ning preng towar kis kami News Report KTV News. Kedamtang Phaikuni ni Phain koi rahiniar ni Difu Golf College chalong district level Yuwa Utsav India Surihini rain koi rap dia Parman ke paman ponsi Difu rong so piang kangarlu Prekjam School College Penta Kachipati pon आजादी का अमृत महोत्सव पेन पाचे तोंडुनसी आसामंगांग पिया डिस्ट्रिक्ट तीन अलोंगता युवा महोत्सव के पमान पनसोंसी कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हेम्पी दिफु अलोंगसी तमी दिफु गोल्फ कॉलेज अलोंगसी पेमान पनलो labang soja make Ministry of Youth Affairs and Sports Golf of Assam atum chipatir piponsi difu government college atum cherap chitudun pen labang soja make peman pon labang soja make paman pon along lo charli bom arisoi jatum jutang jubaranat kang thur pon jilapen la anso se ason kasipeklang thek jil aphan akimang pensi peman pon lo labang so amai along difu kang penangan school college atum pentami amen chet habdun ringti si cultural dance competition science mela exhibition poetry writing competition arts competition mobile photography competition along chepati dun ringti really a precious day for all of us, especially for the youth of our college as well as of the district. As you know, today we are going to celebrate a program called Yuva Mahotsav, that is Youth Festival, a sort of youth festival under the ambit of Azadi Ka Amrit Mahotsav. You understand? And this is really an important occasion. The government of India has definitely taken Herculean task of encouraging youths from all over the country and especially in the district level. In every headquarter of every district, one such program is going on.
So in our college, today we are celebrating this program, and personally, as head of the institution, I am really happy. And Bang so amay long aluhiaman pen difu LA MLA Bida Singh Ingling local MSC Johnny Timung pen chenglok penang abang pu bang piatum chetong dun lapen bang so jai me ki pachunalong RDP dun pen ki organize isi risoe jang to phan amega va plan to meeting ason lo district level yuva utsav divas my cultural utsav festival pradame pulo athe anin kantin da lage bijo ke ang au somato phan nongge thurmia somato phan kopi ma he claim ke da bangi ke do ke tha ke puri pen danglo kalo betala sonsi sarkar tumaba sarkar hi ban central government hi pen initiative ban ye puriya somato phan puri baka nahi e ajar ke puri tame photographer tame यहां से फोटो तुली थे पका नहीं यहां से आर्ट कंपटीशन आर्ट आसन का क्या की थे किसा है लसन रखने के News Report KTV News Pinya Berta ke Lansi Kangton pon iklo. Domi thak me Kardom.